Thank you so much, Engineer. Kumusta kayo mga kabaranggayan? Narito na naman po ang Ben Bautista mini concert dito lang po sa DWRS Comando Radio 927 kHz. Manipod nga ro dito yung Aweng Records Music Production, Rancho Cucamonga, California. May saak nga Ilocano nagbiyahe iti adayo na ipaladaw iti disuti Hawaii masasao ay nagrigat man ti biyag kunas nastre kakatrabaho kaunasan kalayaan construction ken kapinyaan ngem inanusak tirigat iti dulyang nagurnungak apanil puno mo to'y biyag kastamet ti pamilyak kalpasan ti adu atuok bakasyon ti napanunot agawi di jay Ilocos umiliw ken ni kaingungon ay kakabsat papagayam di da kumaang angitan no pasarabok na kisangket amin jak mapagustuan di puno nga ijay Hawaii pit pidutan lati dolyar sajay ayag sa lukag kano kaya't mo nga biyag ka ay wantibiyag nga agpaisuta dayta bakasyon ko kas manok akinurkuran ka aruba kakabagyan kas kanayon na punsyunan kalapawa pagtayngan tadimat laag patinggan ti pabunar akayatdan tama iten amin na awan tapno awan pakababalawan no adda di mapagustuan subsub na ti din masilwan alawan yan kastalati biyag ano sana takas tagasat narigat ti di mamagusto ta imot ka kun kunadam to ay kakabsat papagayam di na kumaang angitan no pasarabok na kisangket amin yak mapagustuan di puno nga ijay Hawaii pit pidutan lati dolyar sajay ayag sa lukag kano kaya't mo magbiag ka ay kakabsat papagayam di na kumaang angitan no pasarabok na kisangket amin yak mapagustuan di puno nga ijay Hawaii pit pidutan lati dolyar sajay ayag sa lukag kano kaya't mo ngagbyag ka sajay ayag sa lukag kano kaya't mo ngagbyag ka Wow, napagod ako nun ah. Kumusta kayong kabaranggayan? Uy, kumusta ko rin pala yung ating mga viewers or listeners sa YouTube. Sa aking YouTube na The Ben Bautista aka Chino Romero Channel. Si Darlene Corpus, dun sa in-upload kong recorded program natin last Sunday. Sabi niya, wonderful voice, my idol Chino Ben. From Darlene Corpus. From Mirna Ofordelis. Ganda pakinggan pero minsan yata sad. Kamusta ka na? Thank you. Nakapakinig na naman ako. Okay, good morning pala. Thank you once again. From Mirna Ofordelis. From Marie Janet Vargas. Nag-thumbs up siya. Yun, ang daming nag-comments. 3. Alright. Tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. Kumusta po iti panagtatalo na ba Ate Ami? Around the world. Yan, live po tayo or napapakinggan po tayo sa ating mga
sa aking mga page, Ben Bautista, aka Chino Romero, radio programs. Kung hindi pa po kayo nakapag-follow, please follow po. Or mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, The Ben Bautista, aka Chino Romero channel. Yan. At pinapaalala ko po, ito pong programa na ito ay napapakinggan po dito po sa DWRS Komando Radio 927 kHz. Kabaranggayan ninyo. Kaya yung mga namimiss, mga kaibigan po natin dyan sa abroad, namimiss nyong makinig ng radio program, i-follow nyo lang ang Facebook ng DWRS Komando Radio at minsan po ay nagla-live sila. Okay, here's another song to everyone. Happy Sunday po. Ready na ho ba tayong pupunta sa simbahan? O kaya ay nakapagsimba na ba kayo? Kaya ingat lang ha, ingat lang. At kapag nasa loob kayo ng simbahan, hindi kung ano-ano ang iniisip nyo, okay? Concentrate. 2 oras lang po ang hinihingi ni Lord. Pagkatapos po niyan ay sa inyo na po ang buong o sa inyo na ang oras ninyo. Diba? Ang dami yun. Okay? Happy listening to everyone and welcome to my program, Mini Concert. Dito lang po sa DWRS Komando Radio. Here's another song to everyone. I hope you like it. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you
Above all, like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me. Above all, Amen. Ayos ba tayo dyan? Ayun, magpasawa tayo ng mga messages sa mga comments sa aking pinost na mini concert last Sunday from Karina Sagon Miranda. I love the song that you sing for us. I love every words of the song that touches my heart. I love Chino, for you always make me happy with your beautiful songs most of the time. Thanks for singing the song for us. God bless you always. Okay, thank you so much, Tita Karina Sagon Miranda. Yan. From Florentina HLRC Pin. Finally, it's on Facebook. Beautiful. Now it can be heard throughout the world. Isn't that amazing? Congratulations, my dearest friend. Thank you, Ate Flor. And thank you so much for sharing your blessings. From Mila Rabanal, Idol, and you're listening your recorded mini concert at TWRS Bigan City. Thanks, Idol Van. You're welcome. You have Yesenia Mahinay. Wow, you have already your mini concert, Idol. You made us proud of you. Doing great achievements over the years up to this point. Continue always pursuing your goals and dreams in your life. So millions of people are really happy of your mini concert, Idol. Congratulations and good luck always. May God graciously bless you forever till the end. You really deserve the best voice in this entire universe. Wow, what a nice comments. Actually, Tita, your Frosinia, matagal na itong mini concert ko. 30 years na rin. So, 3 decades na ito. Mula nung nagsisimula pala ako, nandito na to. Meron na po ito through the help of my Kuya Freddy Boytan. Siya pang nag-umpisa, and then tinuloy-tuloy ko na. And I would like to thank DWRS Komando Radio dahil welcome na welcome pa rin ako kahit wala na ako sa Pilipinas, and they still open na pa rin sila. Ganon ako nila kamahal ang DWRS Komando Radio. At ganoon din ko sila kamahal. Kaya kahit gaano ako ka-busy, kailangan pong magsakripisyo. Kasi ang pagmamahal ay sacrifice. Di ba ho ba? Thank you so much, Ma'am Chato, ang ating station manager, staff, si Ate Ami, lahat-lahat na kayo dyan, mga engineer. Thank you so much. Ituloy po natin, ha? From Nenita Duran Balea, thank you for the song, Idol. Amazing, I like it. From Beth and Meade, love your mini concert. Thank you so much for posting. Constantly praying for you, your family, and all of the Philippines. God bless you always and keep you in His tender care. Thank you, Beth. Perlin Perez Flores, I love it. Just remembering my parents when they speak Ilocanos, the time they still living. Thank you, and you have fantastic voice. Mabuhay ka from Chicago, Illinois. Uy! Kumusta kayo dyan sa Chicago? Welcome, Welma Aquino. Wow, very nice song, beautiful voice. I love it. Thank you very much, Idol Van Bautista. God bless. Julie Ruiz, wow, admirable and lovable voice with very nice songs. Love it, Idol Van. From Yolanda Cruz Castro, you have a mini concert in DWRS Commando Radio 947 kHz, and thanks for sharing to us, Idol Van Bautista. Yes, sabi nga sa katulad sinabi ko, Yolanda, matagal na ito. Ngayon ko lang pinopost sa aking mga pages. Almene Nila, God be with you always in your concert, Idol Chino Romero. I still watching you in time. Salamat po. Elsa M. Premiado, I love your voice, Idol, nice songs. I love you. I love you too. Congratulations po. I say Red. Zenny Lagpakan Buka, blessed Sunday, Idol. Kong nila Diao, mayat manen, my sunshine sweetie, bring it to the world. Ayan. Lori Abayan, wow, Idol, I'm listening your song. I love it all. Thank you.
From Mercedita Cuarteros, congrats. Thank you. From Lilia Mendoza de la Cruz, have a blessed day, idol. From Karina Polag Venson, I'll be joined with you. Just give me time. Wow, ba't kayo magjo-join si Karina? Anong i-join niya, ha? Kumanta ka. Wow, Glory Los Reyes. Wow, congrats, idol. From Joni EJ, love you, idol. From Karina Polag, yes, I love you with all my heart. Wow. Okay, Norman Galoso Salak, salamat, idol. Gimbal Jessel, wow na wow, talagang perfect ang programa mo. I love it. Ayan si Jessel, siya ang naki-sponsor po sa aking ang tawag dito, roaming. Kaya nagte-text yung ating mga followers, listeners from Ilocos ng mura lang at nakakapag-greet po sila. Yan. At nakakapag-send ng mga tula through Gimbal Jessel, ang loyal na ating follower. Bakod Mercado Glodina, congratulations and God bless you, idol. All your songs are very nice with amazing voice. Josephine Santiago, salamat po. Ayan. LL Carbaquil Sua Maravillas, wow. Yan. Puro ano na yan. Crisanto Estacio. Ay nako, my idol, happy Valentine's to you. At eto na sa lamesa at nakikinig ang song mo, napakasarap pakinggan at damahin sa puso. Because I hear na naman ang golden voice mo at nakaka-inlove na naman ang song mo. Thank you, idol. Mabuhay ka. God bless you. Okay? Mamaya na po natin basahin yung iba at kakanta muna tayo. Baka sila ay magtampo. Alright, nakikinig pa rin po kayo dito po sa DWRS Comando Radio 927 kHz Kabarangkayan ninyo from Vigan City. Highway run into the midnight sun. Wheels go round and round on my mind. Restless hearts sleep alone tonight. Sending all my love along the wire.
Ayun. Okay, mula naman po sa ating mga texters na +63999-655-8436 +63999-655-8436. Ayun, ang aking mga mahal na nagte-text. Basahin kaya natin ang kanilang mga greetings. Good day, sir. Kablawang kuman amin dita DWRS. Greet nakman dita anak ko dita paing kantay apo sir. Toy nagkaplaaw. Grace ditoy nagilian kawayan. Kumusta kayo dita kawayan? Okay, blessed Sunday morning, sir. Before I start, I want to thank you, Lord, for all the blessings done to me and also to my son, and thank you to all my friends that full moral support when my son's suffering dengue. Yan. Thank you, Ate Corazon, Jen, Mang, Madi, Ate Elia Alcantara, Ate Lina Dolores, most especially to my sweet honey, Romy Kemi, and of course to all my relatives. They show me how they love my son. Thank you to all of you. Thank you very much, sir, from Nature Lover of Vegan City or Susan. Hello, idol. Pakiawit naman tayo si katilubong ko. Ano sagot ko amin na nakamonitor. More blessings po from Kagawad Herminia Ballesteros of Narvacan. Kumusta kayo yan sa Narvacan? Lalong-lalo dyan sa Kinarayan ng aking mga in-laws, Engineer Reynaldo and Malocanto, Nanang Bitang and Tatang Greg. Hello. Ay, siya rin pa to. Greet ko man bakit ko nga Aida Pabo nga agit idang agdengdengeg ti radio from Lakay na ni Mario. Yan, Laka. Okay. Hi, good morning. Ikaw po ba si Chino Romero? Napapanood ko po ang makanta mo sa Facebook. Ang ganda ng iyong mga ngiti at ang ganda ng boses mo. Ilang taong ka na? Nye. Ilang taon na ako? Imaginein mo na lang, 30 years na po akong kumakanta, okay? Nagsimula pa akong kumanta nung ako'y 18 years old. Yan. Ilang years na yan. Hello po, ask ko po saan niyo po nabibili ang gamit yung microphone po. Maganda po at mas nakakaganda po ng boses niyo po. Ay, diyan lang sa tabi-tabi. Yeah, Shure ang pangalan ng microphone. Yan, at saka may amp na konektado sa smartphone or sa iPhone. Kaya maganda ang sound. Kaya bumili ka ng amplifier microphone na para sa iPhone or para sa smartphone. Then, bumili ka ng microphone na Shure para lalong gumanda ang iyong boses. Okay? Ayos ba tayo dyan? Ayos ba? Tama ba yung sagot ko? Sir, kablawak man, dagit anak ko ni Jim Lord, Kevin, Jai, Mark, Kenneth, Kastapay, kinibakit ko, Lisette, I love you, mama. Kablawak pa ni Tatang, Valentin, kanina ng Rosing. Thank you, sir, from Jimmy Ponce, Imayos Norte, San Juan, Ilocos Sur. Kumusta kayo dyan sa San Juan, Ilocos Sur? Yun, last na ito ha. Good AM, sir, idol. I want to express my warmest and sweet greetings to my sweet honey, Romy Kemi. Yan si Susan. Alright. Isang kanta pa kaya? O commercial muna tayo? Okay. Balik po tayo mga kaibigan. Huwag po kayong aalis dahil babalik po ang Ben Bautista mini concert dito lang po sa DWRS Komando Radio 927 kHz. Kabaranggayan nyo. Thank you so much, Engineer. At nga rin iti may kadwa nga paset ti programa tayo. Sika ti ayog ken ti daniw.
Dito lang DWRS Commando Radio 927 kHz kabarangay nyo. Sakbay nga nakibasa ti umuna adaniw at tingarod ti umuna sonata may sagot kada kayo. Nukuman mabaling ngayon na ipinta day taladawang dito'y baro kong kubiyag ko ipinta tapnukan kanayon amakikita ka ken kalinlin na ilong sa dinuman dukuman mabaling ang maalingag ko amin ta balikas ket maimal dito'y puso wen biag ko tapnukan kanayon ngagsarsarita ta ket tanabara bibig maagkaida dukuman mabaling nga agkuyog ta amapan agpakni itidisuan na talimay wen biag ko taing nabusugen dagiti puso ta amauaw na yen ken ayan maaprusag lakumat daytang mismo abagit mismo kumatimek mo timangeg ko makita ka lakumat mailiwag ko na yen taladawang ken balikas ket parpang matalaen dukuman mabaling nga agkuyog ta amapan agpakni itidisuan na talimen wen biag ko taing tabusugen dagiti puspuso ta amauaw na yen
iti Sonata na Paul 1 Nukuman Mabalin, composed by Andrea Baptista, courtesy of Hawaii Talent Searchers Club. At ang arti mo nga tani, manipot ka ni pagayam tayo nga Imelda Duque Toledo, Tubo, ti Isabela, nga magnanaed ni ti Canada. Ti dani yung nakipinauluan na iti panangsapol, iti napukaw a korona. Sad paminsan, kawaw ti ulog. Tanusumken dagiti napait alagib, pilitek nga akalen. Tanubayak nga agbayag iti panunot, ukritan na laeng manen ti piglat dito'y barukong. Masansan, basta latan agarupos dagiti luwak. Nang runa no agtaak iti tren wano pas. Taumad adayo ak iti panagkunak. Ngem apay ta saan ka makaadayo iti napalapas ang nakaidagalak. Diyak mapakataan aprusak da ito'y ulog. Ni mawanen talagang awanen day di koronak. Tinakaw da ket jak ammon ti pagsapsapulak. Addaak dito'y tenga dagiti niebe, agar-arado, agkalkali. Taamangan no dito'y ang makasarakak ti koronak. Nga isagot ko kumakadagiti dumdumwek nga anak. Nabibinigan dagito'y imak, bidan mangrik na iti lamiis. Tiyak metan ammo tirik na ti masinit. Tawan met ti bara ti dalikan amang darang iti rupak. Wano bara ti barukong amang pabara iti puso. No panagruhusing at dadamat dagiti pakaray-awak. Kulibangbang nga agam ampayag iti arubayan. Ngem yaplaw ko ket diday iti abong ko. Na makariribok ti inak pananglagip. Kadagiti anak ko ija na lang to atanap. Akasit isang sangwek at daan na maris asabsabong. Dahil nga rod nente nangagan, tinapinta sa daniw ni Imelda Duque Toledo. Naipas nga iti Nobyembre 8, 1965, iti Ramon Isabela. Nagturpos iti elementary iti Bugalon Norte Elementary School iti matlaeng nasao nga ili iti 1978. Ken iti sekundarya iti Magat Region Barangay High School, Ramon National High School itan. Iti 1982 nagturpos iti Bachelor of Arts major in English iti Isabela State University at Tiaga Main Campus iti 1986. Tinurpos naman iti BSEE Ed PET iti Isabela Colleges iti Kawayan City, Isabela iti 1995. Ken nakapasa iti Teachers Board exam iti dayta matlaeng atawen. Nagisuro iti agarup sa nga 10 atawen iti Isabela National High School Annex, Pinoma National High School itan iti Pinoma, Kawayan City. Nasumok nga iti agsursurat iti agtawan iti 14 aging ka iti agkolehyo.
na idisunay ti pluma na idinakiasawa, imbukbuk na ti panawan na kadagiti anak na. Iti dahi ti 2012, pinidot naman ti pluma na babaen ti awis digiti pagayam na ako makanta, ket inyaramidan na ida kadagiti liriko iti kanta. Di na napupuutan ti bagina nagsublimanen ti inkakaubingan na apagirayan ken pagayatan. Ti agsurat iti Daniu ken agdaniu. Toy ti maysa kadagiti insurat na a liriko ngayon ti melody tinimotibyan. Dumdumay kay palangaw dito DWRS Comando Radio 927 kHz kabarangay nyo. May sakaan na singpet ken mapaguwadan, agtalek iti Diyos isu a pusong tinadiyusan. Aduman na panubok inka dahlia sa atin, malasatam tanatibker dayta pakinaken. May saka a pagsarmingan dagiti kapatadan, awan makaartap kalag mo a pagtamdam. Tangtangaden daka ti kagimungan, magaw at dakalata iti uray siya sinuman. Bituan ka ti amin a panawan, inas kalag mo ito'y puso mi agtaen. Ray-ray mo namnama ti inna iten, wen bitwen ka ti amin a panawen. Adu kumang tumanur kasken katirimat na, sinibiyag ka abanwar inggana inggana. Kapwanam anay dumduma di pulos nagatadan, batul lagi at tugot mo dinto malipatan. Bituan ka ti amin a panawan, inas galang mo dito'y puso mi agtaen. Ray-ray mo namnama ti inna iten, wen bitwen ka ti amin a panawen. Di ka man impasindayat dagiti na aramidan, iti sidong lubong apag gargarawan.
talaunay diin kam dayawen pudno bituan ka ti amin apanawen pudno bituan ka ti amin apanawen. At tingod met iti may kadwa nga dani manikibasa manipod kinipagayam tayo nga Corporal Henry Canosa manipod iti Santiago, Ilocos Sur. Ti dani nakit pinawalwan na iti maritangtang apagbiagan. O maritangtang, insagot iti nakaparswaan. At tikam nga agay-ayat ken ka, mangsapuyot iti pakabuklam. Taripatwanda ka, nga pakairanudan. Agpaay ka iti kaduan, dagiti magunod miken ka maritangtang pagbiagan mi apagimbagan ado dagiti agkalikagom manggunod ken ka o maritangtang gaputi sa guday mo anindaklan nasamit anagita ka sapsapulan ita digiti agrukbab ang mga ayat. O maritangtang, may banbantukan iti kaaduan. Digiti agsangpet a balikbayan, napalalot ilito ken ka. Inda ka kalikaguman, pakabuklam a kinapusaksak. Mga pupo samit iti kinagitam. Dayang aroti daniw ni Corporal Henry Canosa manipod iti Santiago, Ilocos Sur. Wow! Kanok to nga tamaramanan ti maritangtang ni Apo Corporal Henry Canosa. Ay kita masapol nga maramanak Apo Corporal adda paspasungadan mi a concert kita Santiago, Ilocos Sur inton June 20 ala kita agorderak nga rodin ti sangapulo a maritangtang nangina ti maritangtang iti Amerika Apo Corporal. I'm so excited to see you in person. Masapol nga umay kagbuyawan ayabam dagiti papagayam mo. At yung ti napili ka sunata nga nagkaipasurot dito napinta sa daniw ni Apo Corporal Henry Canosa. I love you, I still want you, I need you, I still need you.
please understand that you're the one, you're all I need deep in my heart. My life when you were gone has been lonely, so alone. Love me just like before. Come back to me once more. I love you, I still want you, I miss you, I still need you. Please understand that you're the one, you're all I need here in my heart. Please understand that you're the one, you're all I need here in my heart. At tingarod met ti mauding at tani man nakipasa manipot kan ni Florentina at Chalar Pin at tubo iti Santiago Ilocosur na magnanay da ni Tia Virginia. Ti tani man nakit pinawawan na iti Gone with the Wind. It's been a while that I haven't heard from you. I waited, hoping that you'd drop me a note or so. My phone was always next to me for fear that I'll miss your call. But hopelessly, my waiting was all in vain. And the love I have for you is now gone with the wind. Everywhere I go, I always think about you. The autumn leaves remind me of how colorful our love was. Colors of red, yellow, orange, and brown. The crisp wind whispers to me, forget about him. The long white tunnel is saying, he's beyond the horizon. So the vision of you is now blurry and dim. Gone are the days when we're together, so happy, so blessed, so beautiful. Now comes the time for me to move on and face a brighter tomorrow with my loved ones around me. I'm blessed with friends who love me so dearly. Comfort me when I'm feeling sad and blue. Take me to places where I can forget you, and crack jokes to humor me and make me laugh all the way. I thank God for my beautiful life now, with loving brothers and sisters beside me, loving me endlessly without boundaries. They're my inspiration ever since, now and forever. My love for you is now gone with the wind. The memories of you is now buried in the sand. Now I can say how beautiful life is without you, 'cause I'm embraced with loving friends, family, and most of all, my God who has never left me during my moments of low. Goodbye, my love, and thanks for the memories. Di nga rod ti Dani Manang Florentina Chalar CP Manipuriti Virginia USA.
Kati kablaw na din ang taniw, kada Lilia Chalar Tengsico, Richard Tengsico, Nali Tengsico, Manang Mameng, Teresa Villegas, Cornelia Sagon, Yolanda Morales, Sally Pagking, Mayor and Mrs. Josefino Miranda, Manang Leti Baroga, Buena Pet Aiko and family relative, and Estela and husband Josefino Echanis, Dolores Sanidad, and her sister-in-law Soledad Echalar, always come from Florentina Echalar Siping. Thank you so much, Manang, for everything, and thank you so much for sharing your blessings and sharing your talent. At yung arod ti mauding sagot ko, apang rep kumiten. Kaya thank you so much and kay Parangdangeg in behalf of our station manager, Ma'am Chato Alda, ang ating production coordinator, Ate Ami Buagayan, ang ating mga gwapong-gwapong engineers, Engineer Benny Malikad, Jerwin and Lervin, Di Pagamio, Van Bautista, kay Chino Romero, ang kasabing walang ibang mahal si Chino Romero kundi kayong lahat. Salamat po. I love you all. Nasamit aride turog anagang Biyag ko bumangon ka ket ina kaimdengan Timudem as aso pusok aking nayawang Tasiksik kalaeng tipang arko pagkabiyakan O saldato'y biyag pagbubugan karayo Inkakadipangan unoy dayto'y puso Tasikalaeng biyag ko't pangibubusat Kakaisunang maaya uray mauyusan to'y biyag Nasamit aride turog anagang Biyag ko bumangon ka ket ina kadimdengan Timudem as aso pusok aking nayawam Tasiksik kalaeng tibang arpo pagkabiyagan O saldato'y biyag pagbubugan karayo Inkakadipangan kung undoy dayto'y puso Tasikalaeng biyag ko't pangin